Kawani kareng kaya besyus, apami kareng estudyante kareng pampublikong eskwela king syudad ng San Fernando. Panikwana ng Mayor Vilma Caluwag na akumpleto impamangailangan dareng public school. Ngeni, full sound system setup naman ng regalo ng city government kareng hanggang eskwela. King direktiba ng Mayor Caluwag, migumpisa ng City Mayor's Office Community Affairs Division at City Local Youth Development Office king pamag-deliver kareng gamit kaya bereng aduang speakers, aduang wireless microphones, aduang speaker stand at amplifier. King mumunang aduang aldo ng delivery, tinanggap na lakarening full sound system setup dahil eskwela king Barangay Quebiawan, San Isidro, Calulut, Northville, Señora del Pilar, San Felipe, San Jose Panlumacan, San Jose Uliana, Dolores, San Agustin, Magliman, San Juan, Santa Lucia, San Pedro at San Nicolas. Ring talaturo at school administrators, karing-karelang kanya-kanyang post, payabot lang pasalamat kang Mayor Vilma Caluwag, king sangguniang panlungsod a pamuntukan ng Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at king mabilog a city government, king proyektong iti agpangkarela, maragulasawop. Ustong ating aktibidad, lakwas ng init magsadya nala para karing recognition at graduation rights. Balaos pamurin hanggang March 13 ing distribution, kareng alwa pang eskwela, kabang atin muna mang scheduled distribution, king tuto king Paruminggo. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto king Balen, susuyo.